Marong, Elemen Searching Bay, Episode Living Single Committee along Secretary in Charge. Ini itu Tokso 126 go maintain para kamera interpret also Tokso long ini itu malong penulis banyak kondo masalah company itu akhirnya soal alaman itu di sini kan bunyi kasi ini itu kecil kan bunyi itu pindah mikir okora ini itu makan target itu makan asing itu kan itu makan kalau soal ice itu kan bisa pilih yang kami ini itu akar dia itu dia pun kalau kan soal aku tanya itu di sini kan bunyi dan itu kenapa masuk jauh pun sampai ke itu sih itu jadi pilih yang kami episode itu dengar orang sudah sampai mereka tetap tangkap cikin telah bangun nanti telah usia alam itu gitu pasti kalau soal tetap ini itu cikin kunci lalu masih ini itu kalau soal atau soal ini itu mau dan di tom dan itu sekarang sini di dalam tempat jadi kampung ini itu mau atau soal itu episode yang mereka pakai hari saja kalau itu mau coba Bentuk ini cuma itu DPC itu memang central committee loh yang bangun sports secretary akhirnya dia singkaran kalau itu para besar dan bentuk ini itu memang itu DPC central committee loh itu bring loh public secretary akhirnya itu selokan kalau itu para people dan sebenarnya itu apa kalau happy kan itu tinggi kalau itu bang itu nah sekarang sini nih kurang sama kan sini nih bosan dan jadi nalifan akar di kunci alam apa nih lakukan lo? Oke posisi karge MEC MLA lakukan, MP itu Council amelong, Assembly amai lakukan, hab dili Parliament amelong, lam jadi tu hari itu. Kalau soal apa hak nalikin ben, lam karge sendiri. Betul, sir. Ini we solong jadi kon efisiensi student sir. Jadi mana masalah posisi apa itu? Upia posisi kalau dia tu MSC, MLA, lepas MP tu konsila, melong, assembly melong, lepas hak dia di parlimen melong anda, lam ninja aja di situ. Labang suat dia bangke, kacini kalian pun, lapen, methan self confidence kalian pun, lapen negatif lapen kacini coklo, ini methan aning kacini kalian pun. Lasi itu keraptan kuan ya nekas same itu MP, MLA, MSC itu enggak bomlo, sedang mangkok coba bomlo. Sedame itu makin makin leu lapen cunge. Lasi kupia polo kurante itu kan vai MP, MLA, CM itu mah itu kan vai. Hal itu ametan itu mah kayak kerja di dalam sok confidence pak ada jadi lahir ini punya bang lasi itu makin punya dia itu memang dan sama bang sendiri ada kok biar posisi kecil kami dia tuh kalau masalah dari lambat lain Dante kajini kawedet atheke kasikrum alam kajini ji aphan ni kehan abang pong edet lahelu bang athia tungke sak harum isi kitu nabu kasikrum mata tinggi adat di alam tatungke kacing baik
rumah kita cingwai su lapen mesen alam cingwai la tungke asijik to malisi cingwai dang su udam dagi ni la be milio so tungke lagi ke lor alam lagi tungke kici tunggal tungke ciki be ko tungke nangi lo ngabangke ko kai bahai buji anung be ba apra ke sibui ko kai bahai anung be nang ke bang su be tungke la so nen lo da tangi akai tungke kici so tungke lakung la lo mepe ki nangi lo ngce nanti krongke bosa arlo bangke kahe no bang katilu bang tempe tungke la lo lapen ko ipu dui la so nen lo karbia tungke ilong ka cingwai ji man to prong ahut do prong hut cingwai bu bangte la tuma bangke asiku ngalam mentuni pada cingwai itu kap ci panang la kan nek tabala la hello ini tungkan ke tungke apa phire ke la hello tak bang asuk ke la heli kaja ke pare to la hello la se pini ani tungkan ke tungki ko se api orang sungong la hello ka cingwai Follow dari sini lo lah. Patu mihat lah. Ada di ku kanal lo. Dia dong kar biasa somar tu. Penang dah pangai pom. Dia dong tegunong lo. Kopi pot na potel itu mar tu lo. Amat dia bangke lo somar tu bang. Larong arlo. Komatnya ihem. Komatnya biri lo masih bikok dong lo. Dia dong gari pendampo lah. Seperti pendampo. Angke nampung jok wanen biku. Langsung si penang androng arlo. Ini tukar gitu mau smart dong kayak laptop sih kita bilang gitu. Lasi itu lah, hai tuh part itu arsikum itu awareness kipi bang, enang sok itu orang. Lasi ko deh isona kapatang itu lah. Itu kabia hai itu. Kacingwai tot pronghut pedang deh. Hor gitu nanti tharong kate. Tapi ok dijualan di tharong deh. Lah hello pilih nanti deh tukar deh hai deh. Nolpon na papiar na naman. Karena soson kali kecolang di kande. Boson sih claim ima. Halah si bagi kanji. Kimi senalam si tadi kan cingwai. Itu kan bidung kali. Hada ke son cudama, bason di cudama. Lah si pare rong di. Lah hello pini ya ani. Itu makai ke si kai ta. Papi rupo. Ape sih nasun ong. Lah si itu ring kantu lalo. Lah si sona bangke pilih kai tungga goyer nang lo. Lah si kacingwai bangke kaita pinang solo masih makanta itu sa makan tu naik ikan bom lo ya kak itu ke kacing ini lapian dua potong baik di sini deh makan bom nanta lasi ini ibu ke lah angkat amut ke lah mana lo kecil tu bangke apor bang thani ni kita mau olin kita mila tu arsip tu malam serius alam tak cuma baik kacingwai asukan jauh sipini ni kami bangkai tu kecil dia ikan bom boleh itu maling itu kami tukar itu kami pindah dia tadi setong rolling kita lahai khor jangsit itu nanti bom lah selama khor tadi non jadi aku akan tu akan tu kamu itu aku itu sih kami itu pasti tu kami ko school along kita atipi ku along cap kali aripat ku along cap along to ukara tu pola mikir ukara nagal letara 1950 nikan pe 1971 anikan school along lo chari atma phan thambo sita kupia posika bi atum chakro okora pukar bi atum phan people long ani pura side de pinia audience nabi kalau solang ini kan pipe kalisa mate ilitum okora kilu ke mesen utong ilitum Dekroy dun kurang lama, boleh dia lah. Bahwa ningkan 1950 bulan dia namanya ningkan proxy camp le ya. Ningkan proxy camp dan dia trompan mikir okora pesinang pulo. Ini tum rong aso cuma tak por hilong lo. LP school gitu cuma ni por hilong lo. Alang litum ta ba master tum sita. Ba Ratcharia song atum sita MLA MP atum sita CMPM atum sita MLC atum sita barong asar atum sita la soal lama bang juno dak la kumarli la pod itum opination claim ra itum pan opora punapi pulong le dia kam claim nangi kuili tum man nangi di
claim nai ama no ili tu ngendo clip ama cikrong dunia kasan lo salah lo solam ni liga mata dambang lo pulo ohomnya tu ili tu karbia tu apa mikir okora u ekip u Allah ili tu aning sodum dia atike ili tu self respect kace cini ne laben kace pipi kace pi tek self respect kace pi tek apa self respect tu ke mithang aman kace cini laben kace pi lahelo self respect tu bang hala kitab long tak tahu lo people respect those who respect themselves muni datum amit hang atum kace respect atum hansi bang kadu kita respect ni agi itum yang si opora pu si krong dun tu dia ko te lagi jok te itu man respect pelo la si non ilitum akithia tu man ta ba ilitum pan masih tak jok panta personally ki punang yalam ka pelo atima non ilitum non APHLC long ke dokrong atu manta ilitum ta la mikir opora pu ne ko ko itum ta cedang hik te ke dino anta non lama bang itum ninge bom lo non ke itum lupen government fund tu na isla udet ki pupia ko hala akita bang sini tum ribong atima o so ko sing por he po jon not lo ni ke long yi la long lok le ti ke memorandum ta tok thek te ji la masi bu anri tu bom ri long le lan la sini li mata self respect ka bia pot tu sini le mata imin thang iman ke chi pi thek ke po la masi ilitu kokora pu sita ilitum do clip bisara lang ako putu hadi kopia pot si ilitum self confidence kabinet lo self confidence pulote ini ngalu ni tapun dua dia lo so kamat hadi ni tapun wache abide amat ilitum kace dan yuri kace song yuni dah hadi society lo assembly lo council lo parliament lo dai kace song yuni hadi hiriju ason ajhar dengan minister pulote pik lo adun da mai la panda ye plan asamis bak ke chiano minister adunge sedap ha plain district bethe la pugali lage bang minister dum no dahar ro so tam ta chok chok bihai ili dum mange minister lo pulote pik lo adunge la ningi na ni panda mata adung du ni batai si railway minister hala Rajen Gohai alam li fan lam ningje lo mati tu akit thi ar lenge thi ma jo ningje nang ne lu ni pana ku du ne dia mata tu it lo pat ne tu me kai da ningje bom no minister ang no ge amasi ne li ningje ku bare la sa da pu yasal allah ma lu lo hala ar lenge thi ku bangta ye an minister ang no ge jata ningje ye dia nai ku ni pana ma ka rong la ke self confidence ka bia po ne dia bang self confidence do ko ma ningje ai ja la pu ye kan ningje da hala hojaya long karbia tuam pan long le chiri ke thom neli sil nogang ke do uno ho neli long le ke pitikang do karbi hostel ki kim ya pan thalo ma so long le la amasi hostel kim nan di pura rajen ko haya ke hai ke alam so abul railway minister la se hala chai book sang su kia no ho ki da amane aling ke tie du ne pan na ninge nang ne lu Lasi ni mak tinggi boleh, lasi ada self confidence kau ya porter. Along lidu pun ni sini lo confident lo ni liya mangai mana ni tinggi tu naik lo. Lasi kacini ne apot hello self confidence kau bi alam atepi. Aprang hut ini tu umpan Ohomia tumda ini tu mangi puba kecil tu nam. Ramayan no karbia tumge Ramayan along ketok Bali asomar go Bali buke amut piye lage hero tai ke kalang lage ili tu cekroi dun de ason hela sohni amat athemai de kali buju kudun de lo mati ni tum bihe kota golpo story nang than ke karbi akesar tu ha Bali pentikring ha ingune phat ci apke kai ini ke mana kan masih angge Bali ke karbia apusar lo
aja dengan talk to dia apa anda bilang ama si itu protest dun dia lah soalan la pena job itu a self respect cepa be pigler ateke bali ke thero tai ko bina ke muni kali lage Sampai bini ini itu akhirnya mengklip. dokli non nanta bali ke itu mah are jo kali itu pusat kali buki potong ong ilan non nanta Dokli to our two kilo ke bini Yongsi Balia Sumar Yongsi kita ke seven kita kilo Sumar hero somar lage ya punya angge hero somar pulo de kilo jontu bila ki pupar alam ke lilo de ni liamat le hero somar mulai neli cekrong de ram neli cabinet minister manun dia seta hala bang cabinet minister dum kang ni ange bang arna ma somar ko sike pugup mantidi ko pulo man ta hala de pugup bhagwan ko mandia hala de pugup arling ke the bhagwan ko munit binong ko de ko aya ni ya sam hero asu to dun chim ko ke thera mi lam ni ye no na he ji mati lage angge ini dengan anda protes dilang na solam la si la anjot ta kalila Ramayana purkimo Ramayan Ramayan purkimo kali lagi mane history kali lagi lage aning kiri pen kapen joga temo ko mati imagination ke Ramayan no kata me Mahabharat no kala ko ele kata aning kiri pen kapen joga temo ko lage history kali ceplang pri are munitum reng ak presiden ceplang ko ali ko mani aning kiri pen karbiatum apan hero atai po songa ku ningje det lapen top det anta ilitum dokli lapen ajo ilitum amman abelel lason thak atomo pen karbiatum pan kapang de asai claim ke claim do lason pen si ilitum apan mikir okora ku epache thang le ni gama tha ting ba nang itu mentan mangi puhur lo ini itu cetak don de cipu don de lawati itu mikir okora puta dodun ti non inkan proxy cap da plane app no landa Nong lah juga kilo mat kamai kapu itu bakal apa nusa kamai kha puta la ya kame kha pulang ya kamai kha devi puga bede kamai kha devi o karjang inut bet bamun pile thang pe api dang bong le na do try ko lale da kamai kha ma cuma ka cuma lam la ke Sekarang ini ada yang so pilih temu ke tamtak pada dok ini kalau bang sobek cerai dan bang bamun tum cerai de bang ada dak karti itu maka shorma tum sai se ada neli tahu di chairman lo ada dingkan ini neli kamakha chairman lo kan neli DC itu la si jini la salam bang saat ibu isi kalau so dia mau tum arling tum pan on tu neli jini ke 1931 census ke karpia tu Guwahati hala sebagai town lah Guwahati town lah area lo 63% mana bang haro mulu bang kompen bang trok ke bracket home ke karti sai si hala bang so la si hala kame kha long ta karti pen cuma tu si karti ya hai ada ke 63%. 63% Kalau kamu dupilo dopi ini yang ini dah masuk dia non kan tak boleh non ke aphan kali 2% bakta doma viman non ke bang parong mong kan bang ini ka dolo ne avelo ne non ke lapuan non ne kang dai kira ini alam tere me sita lata ni 63 bang parong mong kan thom prokera ke thom avi det hadi 1931 laga matidi angen non ko an lo 70 hala po bang 90 years 90 years ang bong itu 2% ang suntuk po bang ba 2-3% ba 5% ang suntuk po bang laki mata mimiala amuni tum ki et lo ma kumimilo ki et ande ko pyo si ki et lo akar pi to o charju mimilo ako yung si ki kera lalu ka et bonde bona lo ke ka la bang charju mimi pisang nama din tu ni okay sanda madin ko ane ki ong sekarang ini ada itu pisang nama din tu ada lo Talan. pakai lo karpia tu ha pandu dari pandu puta karpia lam ti lagi
ke pandam adu pokok si pandu pulo amat bang bangun tu bang lo agor ko nang seselam le lo pando batum hadak si nang sang pule lo lang nang cinglu pule lo amat pando pen si pandu punang pokok lo amat nang ge pando pen pandu punang ge plan sila Mahabharata agor ko lo badi lagay ay Mahabharata ki lagay ako ang imagination pule lo halata aning kiri pen sa kapincong ato story bugati Dan ni kana hokali. aho kali ni lang na ng singlu tekti dedi aho kali ang ulit ke di lakulo yo lamang eh kali magalang di Next to me. Sita hira ni. sedahan aslolam itu kroy dun net pero masih itu man ke bangay mikiro koran ng pencong de na laki kroy dun na podel ni gamatan Oh, langsung kan aja sih Tuhan mikir kurang nak pulang. galang lahir itu man na pulong lo apa ni dita bangke ng kupo war di bang ng kupo bang ke chia so ke seta ili ko pe bolo ke si kroy dun de ke dun ti lawang si alam ke ti Urusan. Betul. Itu nunggu cikitan mau benar. Kenangan asongjat lo asongjat itu. MP itu sih atun pinya ni sekali. Delhiar speed tampe. MP ka putha. Mimorang ipakar yang dalang dengan cisong salah. Usia alam itu. Salah. So alam putha mengalami mungkin opinion itu. ili tu mahok lo nili si Ano pila lang magera lo. Demokrasi orang tengah boleh kan? Elected member atau si dam si hemprek yang ajar isu no alang si kanan nanti. Yang si elected member kali ini natung dam si kami. Hemprek ba kaprek kaya isu tak kanan ben. Unavailable ji. Elected member kali itu yang si dam ben. Memang dam di dam bus kami ba ini kaya apa isu bus kami nanti kita kanan bus kami itu cuma pan alang tu respon dam message ma available kan ji. lah Nang mungkin kan? Tahu kita sama Ini kan ibu kan ke Kima Satai Kanwer lo. bagi kamu atau Kalau kami kita mau tahu demokrasi besar kan mau nonton lasi mama ilik long kaya bangku ate rat kangwai bangku hala so bangku si ye berdampe cengkok hadak kehan dampe cengkok parliament long puno hadak MLA hadak assembly long hadak kehan puno hala so bangku si hangun jadi besar ada kok galang demokrasi tengah Oh, demokrasi tengah. Oh, kemana bang kudu tidak bunai ngomong mereka dah ngomong hendak ke hendak bangke lagi so undang dia cak ji nang bos galang kemah asli Nung si la election ban itu kali pira tum kami. Nung si kehanda ban long logi kulong de PDR ni kini kan proksi kya pra pokena tengah pakai tengah. Jadi so kita pernah pernah so tu kami handam pilo sabi niya ni kami pelong nila. Ni muna sabi pilo ko situ marlo abuilo ko situ marlo. itu ndak sosial media tengok bom lo Yang kala. Allah kita tentang orang kita akan karena tudam lo pajir tang konane amit gitu konane kan lo ada lah sih itu ide lo ini deh Orang si si kalau soal apa pusat kan bingungan besar. Nili Elected member kali ini tum kehanda ban available kan ni. lah kan ke kopia porsi itu memorandum non anta ke pidam dede neli phanabang jongjong ke panang itu mantalo jakasa lo nang itu dun tanah tum anke nang itu ta jakas alam sodi jakas ke tikroy to mesela jakas ke neli ke jakas munik ke kali setelah hadak sini dari itu dun lo jakas ka pencong ke Agos ke thom arni body ja Agos ke thom July 31 si make ke pin ni chaplang lo gadi la si Agos ke thom arni si pai ke thom arni si jakas ka penjong la so ke neli da politics pu nang ludun pe memela neli ha buhati si do la tum dak jakas ka penjong ani sian paper long tok le jakas ka pincong talalo ka pipir talalo boleh kita ka pincong ni neli gali la tu ke neli phanang handphone ke September siklu la
ha Delhi dam po dok Agos si pencong apa ama si September siklo si Delhi dam September siklo ke dam September krihiniar nilone pilone ke dam non celano de teknologi Agos kontrol Delhi hala sebab si ke dam ama cetak link sen ne lile ka pencong tu ngai kali ajak ka sama baru labang lam ke oe ne lile ka pencong tu kita lata job seta hala jak ka salong ne litum non ne litum kopia posi memorandum kipidam pangkreme ma ko bang APHL siapa akhirnya APHL siap pan ke ne pan ban ne litum APHL siap long ke do tu man jak ka salong ke do tum sai se lo hala suruh ini tu jakka salong pilo ke keceplang hala dah jakka salong keceplang tak ating sipi non anta hala bang suang tun si itu APHL si itu klaim hala bang suang tun itu non klaim ke lama si ang tun lo ko jo amat amben la ka preksita ang tun lo 2015 aningkan surihini ra great for aningkan April Janmi Ajiklo Sir Cape Arni Nilito Pan ako na hang tulelo like a third time or pong third time or fourth time or nilo nito man nga hang hala suhod Assam government ato lapen central government dum da full strength hala tum gawan lapen labang sor ni hala Oshoka hotel ang si kasi wai alam do apran ka Oshoka hotel ang si wai amasih Oshoka hotel lang si Bailo. Bagi Kerajit team along si itu meeting itu jalan tu. Amat Shombu Singh Joint Secretary Home Ministry abang nang leader job. Nang leader ke ha bagi ini apa nang lelo ni tu man nang tu an le curong no. Amasih ni tu man an le curong. Mat ni tu an cudet dan si alang lima lo. Nang je than lo ni minister Home Minister pen kacing wai masih ke der Home Minister pen kacing wai long ke jakka satu pan kopilo ma final ki pudun po wa lam sala tu kacing wai amasi Sombu Singh ni tu meeting ke ceng ke nama ni liga Sombu Singh adum sih dolo po ni litum jakka tum bang po kada malam sorni ni lilo Bijoy Teron lo Bijoy Teron ke chief convener la pen a chairman abang lo la ke Korsing Teron la pen Viresor Hanse alang lite convener la pen Norno Hanse ni litum bang po kita amat ki cheng pe namasi kala Sombu Singh bang itu nang tum pan ke la non ke do BJP sarkar ke nang tum pan ke autonomous state ke nang big goyo nang pudun tip amat along so pi aku putu mungkin non ni yang si nang big pun nang pudun tip lo te nang tu ada dam le po an ke puri dam le po la si nang big boleh ke putip di berseka government dum si pupo mulai serta government ka me thang lo ta me thang lo bang chi wai asina ning ye la pa ye amasih ni libur lah, nang the IRS officer saya nang the constitutional alam sih kroy, ande nang constitution long 244E hadak tu, autonomous state dan pindah itu, nang autonomous state abiru constitution abiru hege nang ningje no pune dulu, lalu yo nang son ye ningje kertan sa, atema constitution long sih itu nang constitution ye nang arkan mu daki mulai yo, Kalau bila nak kasar. Angin lasul kita hadi na putu hadi lapuho. Jetan ling kita bubang na pudun kloy ni tu kerak uduk lah. Na pudun lapuho lo nang tu malong munit awe. Kuyo. Nang tu malong followers awe. Ni tu sini. Lapen ke nang tu public mandate awe. Kuyo. Public atum le nang tu panang ka select takali. Athema nang tu election ta tur kela. Lagu yang naik pun nang tu election tour no, lapen cepe hai no, hai det le de cingkinan punya citan naik pun, hai det de cingkinan tema itu ni demokratik ada punya, naik pun, lain cingki olo asam nadir ding kiri ke cingki, amasih cingki open, hak ijut ke, lapulo alang ni naik pun tu,
ni nang tumpen inut pen nang sing king tu puni li pan nang jong aman ni li pudun lo ni inut bet nang sing kesar jong he zeta bang ke thong ke tu nai la non ni tu teron na sang ho bang ni an ke tu nai ni tu bang ke thong bang tu ko pie nang sing ki joy yi lang tu ki ko ma si nang sing ki joy yi lang ni tu bang ke thong bang tu ku yo aman si ni tu da di ku che bang tu lo aman an ke April la phong so chiklu that in koi rahi near ni nelitum dam tu jing wai dam tu la so bang ke la ke som ho sing du ve alang li office alam ade tanang li tum che tok eta mi April in koi rahi near ni la so chiklu 2015 aman si som ho sing nang ki pu la son ho nang tu Poisa ning hang ling pon da me ku di nang tu ko anu he pon ni ponun ma the nang tu ing tang rat a political national party pen che lang dun ra nang tu election che pe hai no sita ay nang tu ko pi ma nang gi nang pipo kada autonomous state ku nang pipi ko ya nang tu ki nang ku dun ki le lo amasi Neli tak royung de lo kan apige la bang ini tu kan nak royung de lo ni tu bang thong tak royung de lo ni tu pulo kalisa minimum ke autonomous state nang pinai nang tu autonomous state nang pipe onde separate state nang hitu lok de metro chot ni tu ke puti pule seta non ke la pupe de lo sta autonomous state ke la ke minimum ni tu ke ha sini lo je la ko helo amasi la sar ni ta cheton de der kalau tungi pu ke poisan ning hang aling pono election je pe hai no angya na tu claim no mane autonomous state ke hang de no po bang la he je pa ja than ali la ko amasi la an si ni tum bang thuruk mane delhi ben bang mela amasi inquire ke thom ni li pu de Udika pena bang tu po pomat pena ingkoi dari pemarni ni litung dam tu aman ni litu ojoi kanojia director along si Ministry of Home Affairs director in charge of Northeast alangli indexing ni from lo aman la kanojia bang hal som busing along dam lo alangli bang berek le ni tu ing hong bom wang cái đấy nó cái vàng nó ha pi vàng nó anh những ngành chỉ suy suy vàng cái này phần đó sar của này cũng thế mà này senior officer của nhà là alam park cái mà gì ni wan sar của này của hắn nó sar ni cái sar của ta nằm cũng biết đấy tu cái akam bên đó cái chính kỳ gì bây giờ tu mai chính kỳ akam bên đó cái bây giờ amasi akam bên đó sẽ ta có close ante ho nitu jethan aling seta kiren riziju minister pengen itu singki de kang la kuyo dam dia ko itu singki de kang la amasi alang li ojo la ke minister pengen jok de singki ke ulatan ka thak de jok de singki ke de minister pengen singki tame pulo amar alang li telefon che an jok lo amar kiren riziju ake hai minister alang li pa pan arjulo minister bang lumawe oh minister ka airport damen to ha Arunachal Pradesh ke sedang kuyo aman itu cingki tikang nong le dia mo pile cingki na ante minister ke kuyo da mane ke cingki jong le la official kalilu kan par ke talks kalilu la kuyo la kuhelu alam le Manut pelama ke la sumbu sing ke hai nai kan ken ke tu mpe kono kan de election hai dia na la pen kitu chip hai atum hai si dia na la hai dan la ke hai ta atum si handam nan ji hang dam ni lalu puno dia RD lu po kalang le that means non political party tu ke handam si tame ki handam lu ju jong le la ke la apor ke khala mu chot kepala kalang lagi demokrasi election je pe hai na la demokrasi alam ting na Kalau naik kudun la si non itu APHL siap bangke election hai heti ke dam nan nelu pun itu sini dia lo lalu ya election hai heti ke hala kalau nak kudun lo nang kham dak nang thanun dak lo ke anji hala ke nang thanun jong kali lo ke la political science kitab lo sih tok lo ke la tu ke aku la law of election la lo sih tok lo ke
lagi aron along si kitab lo lagi political science sa kitab lo election na kitab lo democracy alam along si lagi top tip lo lagi na si democracy ke for the people by the people of the people to Abraham Lincoln kaning je lah hello by the people mane munit atum si election ke hai na si claim na po lapen for the people munit atum pan si claim na po lapen of the people lake munit atum pan le puya ili tum non ke do ma sarkar ke la sin la non ke do ma sarkar atin si ili tu ke kroy na po ke claim na po la sin ni tu memorandum ta non ma ta pidam de Ate mana kudun itu lagi la amtun lo ngede jakas lo ni tu pi mai ken tekan la amtun lo ke ne lidak bang det ben jakas chairman banta lo pi tu pe mil na la ni pulo dan la ken de ko itu ke election hai nang ji ko alam de man jakas tu mange election turna ni pi turna ni ku chip la de mange ai election turna ni pulo de hala demokrasi aron benda kalilo election aron benda kalilo laben constitutional thing benda kalilo la wake akhema autonomous state ke hang ke lage constitutional alam ke lage democracy alam constitutional alam itu ma rights alam lage constitution 6 schedule para 20 basically ji pusi article 244 a alam constitution nong dengan tok loke ane constitution na te ke claim na po lama sini tungge ili tum APHLC atom bangke juta ke potang lo kacari tekan tang lo bang tanun et lo anda batai aku la thos se ju putang dia account ta det lo Ilu juga bang. kilu aja petlang ram chot ada election hai dia na lahan la alam mangi Macam solusi nanti hari setami. Kan cini ya pasti. Kalau Malaysia orang ting nasi, kalau demi orang ting orang hanum dah. aprang APHLC hut autonomous hill state ke hang hut kalau bang sebut bang election hai lah ke November krisis ke arni 1966 baru krisis ke berat ingkang November ciklu krisis ke arni Indira Gandhi Prime Minister delegation APHLC delegation nopanang dulu kalau sebut APHLC itu election turun dari tim boycott dari tim punya lama sih kecing kidam final cingkir nama election nangge lelo 1967 ke election doji non November ciklo lo itu naik pun itu ke la hill state nang pimpin itu election nang turun dari punya itu boycott dari tim udam ke amat Indira Gandhi pilo naik pun nili layu ya sini jut ya tege nili longsodar kathar dahla delegation lo member kada lama si alang li sinak kan pe me lo ke top penda non of ke top penda tu alang li pul ko hello girakan ki pu lage itu madde ke demokrasi pina democratic rule kan se itu claim nangi lapor nang tu election tu de tha nang tu procession kita dah ding o the o pada itu sini lo rally ke bi dah the o pada nak sini lo setelah rally ke bi lain ke nanti election ben kali na election ben aja bilang ha election ben yang si aku lagi doa nanti nanti pan vote nang piran nang pehai ya kulat deh lagi nang tu malam ke itu maju ko buyo cingkian nang anki buyo la posi opinion ke ni tu claim po ude opinion ude aning ke the aning na pe the dum do ala bang sorry November 1966 aning ka nama aning na pe the dum do la masi election je dan no bang sir ke Kiturdun anatu Garo Hills pen Khasi Hills pen Kiturdun anatu APHLC dum hai la vote ke aprang apar long muncul laben la 67 an ke mizo dum bangge pada ground do kokul hala dum bangge independence ke nagi amasi mizo dum bangge hala ke nang turdun sita asor ka prek la dum bangge election ta done dia done pi ni hala dum bangge ini dum karbia dum bangge bang ni da lapen North Kachar Hills pe inut bangge thong ta ili dum bangge remdun dia mane rat atum autonomous hill state nang ni kuturong election la election kan si vote ki kan si
hill state nang ni mesti pudun dia lah apa ya. Lah posisi ini tu yang hap kira lah si ang hala alam ke du ulah di hala 1970 dengan 69 dan dengan ini tu man autonomous hill state nang pidel lo. Meghalaya tu kamen non di autonomous hill state nang pidel lo. Nang pidel lo ini tu mana nang pidel lo so tu aku. Nang pirapen tu ini tu mana ta. Nang pidel apa sih ini tu tak ke farlong popularity. Job kopinya bos tu ini pak long dukong si ilivar tegi bodi. Tama bede ki ilivar tegi bede. Son taksi autonomous hill state itu along dukong lo la si ke farlong lo pente. 1970 thang si kilo 4 ni bo. Meeting dolo netu ke autonomous hill state nang ne. Dukong la ni. Ang election ke hai tu si nang ni bu. Ang non itu election ke hai dia tu si nang ni bu tu. Lagi ni, lasi ini tu election si pahai dekra, hala 1970 dengan resolution ke M autonomous hill state na nepu, a resolution itu si withdraw na lang abinong ke, si withdraw na itu election hai dia tu, lasor resolution job je, a prostab job je, ku itu punah lang itu autonomous state nangji, ku itu punah lang. Lan si itu mana cik lagi somusing dan ini dia tentang lah si non ini itu APHLC itu memorandum no macam pidam dia kelah itu pidam dah dan yang si poisa doran itu Delhi dah pun penting itu pidam ni lah tak saya alam apa ke election idea na ada bantu dia tu. lah kalang Kan sir, ini itu si question bang, bukan aku nang itu kan tu kan ini tuan arti ko. Itu si question bang apa no? India apun kimolong non political party itu. Hembrik hang dan longlok tu. Pasal India apun kimolong belum. Ni ke teklong lelang son ke. Nili teklong lelang atema Meghalaya ta APHLC tu election hide pen resign lock jadi. Kehai itu resign lock jadi. La autonomous hill state ke hang ben ya. Hill state autonomous kali. Hill state ke hang ben ya si. Nang pipen ni tu resign lock ye masih resign jadi. Hala election ke hai tu mata. Lanjut kali na. Non hala Telangana di Telangana ke Union Minister, MP, MLA, Minister, Chief Minister, kita bang resign lah. Lang si Assam India government tu lah tuan separate state division. Itu karbi itu VVP lah. Election ke hari bom lo. Amada resign ke deh. Keklan ke deh. Lah si election ke hari cota cok jelas. Hala ke hai tu bang si mission na lah. Lagu yang lama ke. Enggak ada tu itu mana buku election just jelas kita list election kita hai dia tak buku kita hai na lah buku alam kita hancing lu ben kita akah no claim kita BJP long dun Congress long dun ben kita itu kita hai na lah landai itu claim anak kuati lasan ke lah ke ningan proxy cable ke kan di ningan proxy cable lasan ke kan kita lah hok he pensi election na siapa hai pula te mohai tu dia datang nak claim mun ada dia lawan ke non BJP dong claim mun ada lo ke alam ni lah hello non bilang ada non political organization umangke la India perkimolong nangkeempre kang malong lah bela ada long lah ni teklong le lah rumah sama kan ada lah itu kan Cuma satu lah. Kuanta. cuma India demokrasi boleh demokrasi kalau nanti masih dan nampak lah kali dulu tu jangan tu masih nanti pinung be ke lapuan be pinung be nanti masih pinung be langsung tak solong sistem dulu masa saya kata tapi masih ramai pun kalau ini kan asal juga mau start ini itu langsung tak solong langsung kita coba tapi langsung kasih tu orang sama lebih setengah lalu bisa asal juga mau start ini langsung tak solong macam kita buat alam ini kalau orang berjalan kalau masih ini dengan sama pihak kita sendiri lalu ini kan asal juga mau start ini kalau kita makasih langsung tak solong